Kumugura mwiza kuri mwe mudukurikiye tubaye ikaze ku mwanya kwiteganyagihe mujye kugezwaho na Alphonsine Musanganire mukamwariteguriwe n'itsinda rigari rya Meteo Rwanda. Kuri uyu munsi ku itariki ya 31 ukwakira 2024 mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu imvura yaguye ndetse hakaba hari ibice by'intara y'Iburasirazuba imvura yatangiye ku masaha ya mugitondo. Mu ijoro nta mvura turimo guteganya bitewe nuko ibicu birimo kugenda bigabanuka. Ku munsi w'ejo hari ibice by'igihugu biteganijwemo imvura mu masaha ya mugitondo, ariko reka duhere ku muyaga turebe umuyaga uteganijwe. Umuyaga uteganijwe hazaba hari umuyaga uringaniye ukira kuba umuyaga mwinshi ufite umuvuduko uri hagati ya metero 5 n'8 ku isegonda. Uyu muyaga rero uzaba ufite icyerekezo cy'Iburasirazuba ugana mu burengerazuba bw'igihugu. Mu ntara y'Amajyepfo nta mvura ihateganijwe mu masaha ya mbere ya saa sita. Reka turebe ibipimo by'ubushyuhe. Muri iyi ntara igipimo cy'ubushyuhe giteganijwe kiri hagati ya °C 15 na 17. Mu ntara y'Iburengerazuba naho nta mvura iteganijweyo ku masaha ya mbere ya saa sita. Igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 12 na 18. Mu ntara y'Amajyaruguru hari ibice byaho biteganijwemo imvura. Aho rero akaba ari mu karere ka Burera ndetse na ka Gicumbi imvura iteganijwe mu masaha ya mbere ya saa sita, ahandi akaba hateganijwe ibicu byiganje. Igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya °C 14 na 16 akaba cyo giteganijwe muri ntara mu masaha ya mugitondo. Mu Burasirazuba ho hateganijwe imvura mu turere twaho twose mu masaha ya mbere ya saa sita. Naho igipimo cy'ubushyuhe giteganijwe kiri hagati ya °C 16 na 18 mu ntara y'Iburasirazuba mu gitondo. Mu mujyi wa Kigali naho turateganya imvura kwizagwa mbere ya saa sita, ndetse hakaba hateganijwe n'igipimo cy'ubushyuhe kuri °C 18. Ku gicamunsi rero imvura iziyongera ndetse izumvikanamo inkuba, ikaba iteganijwe mu turere twose tw'intara y'Amajyepfo. Muri ntara Kamonyi izageza kuri °C 26. Hateganijwe ko mu ntara y'Iburengerazuba naho hazagwa imvura yumvikanamo inkuba ku masaha yo ku gicamunsi na °C 26 ziteganijwe Rubavu ndetse na Rusizi. Akariho hateganijwe kuzagira igipimo cy'ubushyuhe kinini ugereranyije n'ahandi. Mu Majyaruguru hateganijwe imvura yumvikanamo inkuba, ndetse naho Rulindo na Musanze hakaba hateganijwe °C 25. Mu Burasirazuba imvura yumvikanamo inkuba irateganijwe mu masaha yo ku gicamunsi na °C 28 ziteganijwe mu karere ka Nyagatare. I Kigali hateganijwe imvura yumvikanamo inkuba na °C 27. Iteganyagihe ry'iminsi 3 duhereye ku munsi w'ejo kugera ku munsi wo ku cyumweru riratubwira yuko tuzakomeza kubona imvura mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Imvura rero ikaba irimo guterwa nuko dufite isangano ry'umuyaga ryongeye kugaruka mu karere duherereyemo, irituruka mu burengerazuba bw'u Rwanda no kuvuga mu burasirazuba bwa Kongo, rihura ndetse n'isangano ry'umuyaga rimo kuva mu bice by'Iburasirazuba bw'u Rwanda rigahurira mu gihugu hagati. Dusoze tubabwira yuko izuba riteganijwe kurasa saa 11:34 za mu gitondo rikarenga saa 11:54 z'umugoroba. Murakoze gukurikira iteganyagihe, tubarakira ryo ku munsi w'ejo. Mugire ijoro ryiza.